Жывая трансляцыя радыё свабода. Цяпер мы знаходзімся ў Менску на праспекце незалежнасці, дзе калона студэнтаў некалькіх універсітэтаў рухаецца ў бок цэнтру. Вы зараз бачыце гэта на нашых кадрах, але АМАП перагарадзіў ім дарогу і зараз рушыць на студэнтаў у іхні бок. Сёння 1 верасня і загадзя розныя універсітэты краіны казалі пра тое, што будуць яны сёння падаваць петыцыю у Міністэрства адукацыі. Вось студэнты цяпер пераходзяць на іншы бок вуліцы, дзе няма АМАПу. Мы раніцай была інфармацыя пра тое, што каля некалькіх універсітэтаў невядомыя людзі ў цывільным затрымлівалі некаторых студэнтаў. Я чуў, як супрацоўнікі АМАПу кажуць, каб усе ішлі назад. Вось некаторых студэнтаў зараз затрымліваюць. Яны былі ў сцэпцы ў першых шэрагах, але цяпер іх адводзяць праз праспект незалежнасці для затрымання. Было тут, напэўна, каля сотні, прынамсі, чалавек, студэнтаў, але зараз яны разбегліся вось у бліжэйшыя двары каля праспекту незалежнасці. І на праспекце ўжо амаль не засталося. Ну, вось мы адсюль са сваёй кропкі не бачым той калоны студэнтаў, якая ішла па праспекце ў бок Міністэрства адукацыі, куды збіраліся людзі падаваць петыцыю. Вось цяпер супрацоўнікі АМАПу ідуць у бок тут сюды бліжэй да парку Горкага, куды перайшлі некаторыя студэнты, перабеглі. Бачыце, як людзі разбегаюцца. Працягваецца затрыманне, мікрааўтобус пад'ехаў і вось сюды, дзе некалькі чалавек
Зараз зноў былі затрыманыя, праводзяць затрыманні і людзі у міліцэйскай форме і ў форме АМАПу таксама. Я нагадаю, гэта літаральна 5 хвілін, як пачаліся гэтыя затрыманні. Тут на праспекце Незалежнасці, дзе ішла калона ад універсітэтаў Беларускага нацыянальна-тэхнічнага і ад БДУІРы. Да, ну то есть вот это дорога, которая подъезжает к парку Горького, там сейчас стоит два Форда. Вось у гэтай мікрааўтобусы толькі што завялі людзей, студэнтаў, якія былі ў гэтай калоніі, і іх затрымалі. Вось таксама мы гэтага не бачылі, але ведаем, што каля універсітэта, лінгвістычнага універсітэта, які тут побач знаходзіцца, былі супрацоўнікі АМАПу раней да таго, як было гэтае затрыманне на праспекце. Тут некалькі дзесяткаў цяпер міліцыянтаў знаходзіцца. Перад затрыманнямі людзям, якія былі на пачатку гэтай калоны студэнцкай, сказалі, каб яны все разыходзіліся. Так, зараз не бачым мы увогуле, каб хтосьці з гэтай калоны заставаўся. Тут на праспекце Незалежнасці каля яго некалькі мікрааўтобусаў звозяць людзей без нумароў, яны все. Але супрацоўнікі АМАПу тут яшчэ застаюцца, просто тут стаяць. Вось мы, напэўна, 50 метрах ад іх. Перад гэтым калона ў некалькі соцень студэнтаў прайшла па праспекце Незалежнасці ад Беларускага нацыянальнага тэхнічнага універсітэта, які знаходзіцца каля акадэміі навук, і літаральна змаглі прайсці студэнты вось такім арганізаваным маршам 2 станцыі метро да плошчы Перамогі, і ўжо не даходзячы да парку Горкага пачаліся іхныя затрыманні. Вось тут увогуле студэнтаў не засталося, каб можна было з кімсьці пагаварыць. Яны разбегліся вось сюды, вуліца Захарова, туды ў бок лінгвістычнага універсітэта. Куды яшчэ не ведаю. Вось людзі ў цывільным прывялі яшчэ аднаго хлопца, і яго пасадзілі ў мікрааўтобус. То бок уся асноўная актыўнасць, увесь гэты марш, прынамсі тая частка, якую мы яго сустрэлі на праспекце, цяпер цалкам спынены. І невядома, ці у бок Міністэрства адукацыі яшчэ пойдуць іншыя студэнты, але у Менску яны знаходзяцца універсітэты ў розных частках горада. Вось, прынамсі, вось мы паказалі тое, што адбываецца тут у нас на вачах на праспекце Незалежнасці. Так, кудысьці
сыходзяць, збегаюць нават супрацоўнікі АМАПу. Мы акуратна пройдзем, паглядзім, што там, ці нешта там адбываецца. Тым часам стала вядома, што станцыя метро плошчы Перамогі, дзе цяпер мы знаходзімся і дзе праходзілі гэтыя затрыманні, зачыненая, і цягнікі тут не прыпыняюцца. Девушка, девушка, идите, пожалуйста. Абсолютно пусто стало цяпер тут на праспекце. Вось магчыма, дарэчы, аднаго са студэнтак, які тут былі, можам яе распытаць. Come to the university and to bring the signatures again of what's going on, and they are actually children. They beaten them, they put them under the floor, and they were really afraid, but they came out, and actually what's going on every day here is just Па-ангельску цяпер замеж студэнтам распавядае гэтая дзяўчына пра тое, што некаторых студэнтаў кідалі на падлогу. explain that everything what is going on now in Belarus, it seems that Gadot disappears, that actually everything disappears, and now we are afraid just to come to the street. Do you think that Зараз я не ведаю, што адбываецца ў Беларусі цяпер, і нам проста страшна выходзіць на вуліцу сёння. I think that people are really they are angry, and I hope that someday we'll have a better country. I really hope. You're crying. It seems like you're despairing a little bit. Yeah, just because I was really afraid about the children. Вось зараз гэта дзяўчына скончыць інтэрв'ю па-ангельску і паспрабуем яе таксама распытаць, таму што больш увогуле мы не назіраем тут нікога са студэнтаў. Праспект цалкам пусты і нібыта тут нават нічога не здаралася, але навокал яшчэ застаюцца мікрааўтобусы без нумароў. When you see this happening on the street, what do you think about your country? І міма праязджаюць таксама мікрааўтобусы з людзьмі ў цывільных масках. Гэта яўна не звычайныя транспартныя такія аўтобусы ці таксоўкі менскія. Ой, скажите, ласка, а вы были таксама вы зараз ішли гэтым маршам студэнцкім? Нет, на самом деле я просто шла, переходила дорогу, увидела, что студенты идут, и я уже с той стороны увидела, что за ними идет с двух сторон ОМОН. И, просто еще раз повторю, что они на самом деле дети, и они, когда подходили сюда, они говорили, что нам очень страшно. Вот они шли через переход и говорили, нам страшно. Но было понятно примерно, чем это закончится, но на самом деле это ужасно, когда у нас посреди улицы людей тянут по асфальту, и более того, совсем детей. Они ничего плохого не делали. А вы не студэнтка? Нет, я не... Вы просто праходзілі міма і гэта бачылі на ўласныя вочы. А ўвогуле, як шмат АМАПу з таго боку вы бачылі, тому што мы знаходзіліся вось гэтага? Там было 3 человека, даже не ОМОНа, в военной форме и координатор, который стоял на той стороне, и он, видимо, координировал все группы, потому что там, видимо, кто-то еще с этой стороны был, но они не подошли, они начали с этой стороны идти. Добре, дякую вам вялікі. Мы працягваем наш стрым.
У Менску сёння каля розных універсітэтаў збіраліся студэнты, каб маршам прайсці да міністэрства адукацыі і падаць петыцыю людзей, якія збіралі подпісы пад петыцыяй зваротам да міністэрства адукацыі. Гэта нязгода з вынікамі выбараў. Студэнты і супрацоўнікі таксама лічаць іх сфальсіфікаванымі. Людзей, якія збіралі подпісы пад гэтай петыцыяй, некаторых з іх затрымалі яшчэ да пачатку гэтага маршу. Учора у горадні студэнты універсітэтаў таксама збіраліся каля сваіх ВНУ. І сёння ў першы навучальны дзень у Беларусі была інфармацыя пра тое, што да школаў, дзе праходзілі лінейкі, таксама збіраліся абураныя жыхары і бацькі дзяцей, якія там вучацца, з патрабаваннем звальнення дырэктараў гэтых школ, бо ж менавіта ў школах былі арганізаваныя большасць выбарчых участкаў, і вельмі часта супрацоўнікі школьных адміністрацый амаль цалкам складалі выбарчыя камісіі, якія арганізоўвалі выбары і адсочвалі і падлічвалі іхнія вынікі. Таксама нам паведамілі, што каля галоўнага корпуса БДУ на плошчы Незалежнасці стаяць студэнты. Вось мы цяпер падыходзім бачыце зараз на нашых кадрах, што група АМАПу стаіць на прыпынку, аўтобуснай прыпынку на скрыжаванні праспекту Незалежнасці вуліцы Янкі Купалы. Вось увесь час, што мы знаходзіліся каля плошчы Перамогі, было шмат мікрааўтобусаў без нумароў, і вось пакуль мы ідзем, таксама час ад часу праязджаюць падобныя аўтобусы з людзьмі у цывільным. І гэта мікрааўтобусы без нумароў. Пакуль мы ідзем, я нагадаю, што учора самай такой гарачай навіной стала неўпусканне ў Беларусь арцыбіскупа Тадеуша Кандрусевіча. Гэта кіраўнік беларускага каталіцкага касцёлу, грамадзянін Беларусі. Ён вяртаўся на радзіму з Польшчы, але пад горадняй яму у машыне, у якой ён знаходзіўся, яму проста адмовілі ва ўездзе ў краіну жыхаром і грамадзянінам, якой ён з'яўляецца. І ўвечары у касцёлах, каля розных касцёлаў Беларусі збіраліся пратэстоўцы, у тым ліку ў Менску каля Чырвонага, дзе мы знаходзіліся. Прыйшлі і вернікі, і проста людзі іншых канфесій падтрымаць каталікоў, ладзілі хросны ход. Вось, а каля кафедральнага касцёла на плошчы Свабоды стаялі людзі з партрэтам Тадеуша Кандрусевіча, і АМАП прасіў усіх іх разысціся. Але не было, прынамсі, вось на плошчы Незалежнасці затрыманняў. Увесь час, што мы там знаходзіліся, не было.
Ось ми пройшли автобус, уже цілий. Стояв з супрацовниками АМАПу каля автобусного припинку. Магчыма, дежурили. Ось, і зараз вони розходяться по мікроавтобусах, автобусах. Магчыма, будуть з'їжджати. Ось, а ми працягваем пакуль наш стрым з Менску, дзе вельмі хутка быў прыпынены марш студэнтаў да Міністэрства адукацыі, куды яны неслі падаваць петыцыю. Таксама вядома, што раней выкладчыкі публічна, выкладчыкі розных навучальных установаў Беларусі, у тым ліку універсітэтаў, публічна выказваліся наконт сітуацыі ў Беларусі палітычнай. Гэта зноў жа не згода з вынікамі выбараў і гвалт, які чыніўся ў Беларусі першыя дні пасля выбараў. Сёння праходзіць каля універсітэта культуры і мастацтваў, гэта ў раёне Інстытута культуры, збор, пратэст, як гэта можна назваць, студэнтаў і супрацоўнікаў гэтага універсітэта, таму што рэктар быў звольнены. Вось, і звязваюць гэта акурат з ягонай таксама палітычнай пазіцыяй і выказваннямі. Таксама, пакуль мы ідзем, нагадаю, што у лінгвістычны універсітэт каля акурат у квартале, якога мы знаходзіліся, дзе праходзілі затрыманні студэнтаў, сёння прыязджаў міністр замежных справаў Владзімір Макей, і студэнты прапанавалі яму, у тым ліку, падпісацца пад петыцыяй з зваротам у Міністэрства адукацыі, але Владзімір Макей адмовіўся. І неўзабаве каля гэтага універсітэту з'явіліся супрацоўнікі міліцыі і АМАПу. Калі вы нядаўна далучыліся да нашага стрыму, нагадаю, 10 хвілін 20 таму, прыкладна 20-30, прайшлі затрыманні на плошчы Перамогі, дзе калона, можа, сотні, максімум 200 студэнтаў арганізавана ішла па праспекце Незалежнасці у накірунку Міністэрства адукацыі, але яны былі прыпынены ланцугом супрацоўнікаў АМАПу. Міліцыянты спачатку ім перагарадзілі шлях, потым сказалі, каб яны разыходзіліся. Калі студэнты адмовіліся, пачалі выхопліваць людзей са шчэпкі першага шэрагу, і потым ужо хапалі усіх, каго паспявалі. Студэнты разбягаліся у бок вуліцы Захарова, квартала, які прылягае да плошчы Незалежнасці. І, напэўна, каля 10 хвілінаў там праводзіла пэўная зачыстка. Затрымалі, цяжка сказаць колькі, з дзесятак людзей дакладна, і у асноўным хлопцам, таму што дзяўчаты, якія спрабавалі выцягнуць студэнтаў з рук міліцыянтаў і АМАПу, яны, прынамсі, на свае вочы я не бачу, каб хтосьці з дзяўчатаў быў затрыманы, толькі хлопцы. І там былі супрацоўнікі звычайнай міліцыі, у форме быў АМАП, супрацоўнікі у цывільным.
А цяпер, пакуль мы ідзем, мы можам паказаць кадры таго, як праходзілі вось гэта затрыманне, якія зараз апісаў у раёне плошчы Перамогі. Идем все назад. Все, расходимся. Идем все назад. Беларусь! Вяртаемся ў жывую трансляцыю Радыё Свабода. Вяртаемся ў жывую трансляцыю Радыё Свабода. Цяпер на праспекце Незалежнасці мы знаходзімся. Бачылі вы зараз кадры затрымання каля плошчы Перамогі. Вядома таксама, што ў гэты час праходзіць пратэст каля БДУ. Студэнты гэтай навучальнай установы спачатку стаялі каля галоўнага корпусу, але АМАП іх адсунуў у бок юрыдычнага факультэту. Гэта суседняя вуліца Ленінградская, там усё побач, частка студэнцкага гарадку. Гэта пакуль мы туды не дайшлі, скажу, што стала вядома, што Уладзіслаў Татур, гэта каментатар Беларусь-5 дзяржаўнага тэлеканалу, які на мінулым тыдні звольніўся. Сёння ён быў асуджаны на 6 сутак. Ён быў затрыманы у нядзелю падчас вялікага пратэсту ў Менску. Знаходзіўся на Крэсціна да гэтага часу, а сёння ўжо адбыўся суд. Таксама учора мусіў адбыцца суд над футбалістамі футбольнага клубу «Крумкачы», які гуляе ў першай лізе чэмпіянату Беларусі па футболе. Іх двух гульцоў пераблыталі з людзьмі, якія білі міліцэйскі аўтамабіль у мінулую нядзелю у Менску. Яны цэлыя сотні правялі у ленінскім русе. У аднаго з гульцоў пашкоджаны
позвоночник. У выніку іх учора адпусцілі. Так, нам сказали, что студенты по Карла Маркса пошли. Зараз подбежим, спытаем. Скажите, будь ласка, что? Студенты по Карла Маркса пошли. Ага. А вы бачили, да? Да, бачу. Дякую. Нам сказали, что студенты пошли по улице Карла Маркса. Пойдем им на перерез. Аккуратно мы находимся тут недалеко. Вось, і так само цяпер вядома, што каля галоўнага корпусу БУДУ, адкуль гэтыя студэнты ідуць, былі затрыманыя некаторыя студэнты супрацоўнікамі АМАПу. А вось мы акурат бачым пачатак гэтай калоны. Зараз пабачым, наколькі яна вялікая. Па гуках, якія даносяцца, уражанне, што так. Ну, тут некалькі сотняў чалавек, прынамсі, ідзе вуліцы Карла Маркса са сцягамі. Все гэта вы бачыце зараз на сваіх вачах. Яны складаюць БДУ. Добрый день. Добрый день. Вы из экономічного університету? Так, я з факультету комерції та туристичної індустрії економічного університету. Скажите, чому студенти не пішли до Міністерства адукації, а ви зараз ідемо ми з вами по вулиці Карла Маркса? Кажуть, що гэта було небезпечно. Падыходзіць до Міністерства адукації вельмі шмат АМАПа і інших незнайомих машин, тому ми зараз рухаємося, координатори ведають куди, і ми рухаємося зі студентством. Наколькі шмат людей, ось я зараз не бачу колони, наколькі шмат з економічного університету приїхало людей? Тяжко казати, тому що ми з 5-го корпусу я знаходжуся на вокзалі, але ми ведаємо, що у головного корпусу вже були затримані, тому приїхало до нас не шмат. Вельми шмат з БДУ. І, так само слышали, що з ДУІР і інших університетів вельми шмат зараз. Скажите, з яким патрабаваннем вось вы персанальна сёння прыйшлі і што хацелі выказаць сваёй прысутнасці сваім пратэстам? Основное, что я особисто хотела показать, это то, что студентство мае вагу и увогуле, каб нас выслухали, как минимум, каб нас не запугивали тем, что отлично з университета, мы так само, коли ласка, выслухайте наш голос. Дякую вам. Добрый день. Вы не хотите говорить? Добре. Добрый день. Скажите, вы студентка з якого університету? БДУ. Распавядзіце, калі вы прыйшлі, што вось там на ваших вачах адбывалася, тому што мы ў гэты час яшчэ не паспелі туды дабрацца. Я прыйшла о 11 гадзіне, тады было вельмі мало людзей, таму я пачакала ў галоўным корпусе. Потым людзі пачалі збірацца каля хімічнага факультэта, мы пайшлі туды. Потым выйшлі на плошчу да галоўнага корпусу. Там стаялі, прыехаў аўтобус з АМАПам, і ўсе пачалі бегчы. Але потым мы зноў сабраліся каля юрыдычнага факультэта і зараз рушылі калонай, не ведаю куды, шчыра кажучы. А ці даводзілася вам увогуле калісьці пратэставаць вось як студэнтка? Адкрыта? Я просто з 9 жніўня я кожны дзень амаль хадзіла на пратэсты. Вось. А так, як студэнтка, яшчэ не прыходзілася. Дякую вам. Тут
Мы цяпер каля філалагічнага факультэта БДУ. Тут ён знаходзіцца на вуліцы Карла Маркса, і вы чуеце, як студэнты скандуюць «Студэнты з народам». Добрый день. Можно вам задать питание? Распавядзі, вы з якога універсітэта? БДУ, філалагічны факультэт. Гэта ваш факультэт. Ці перад пачаткам навучальнага года ўжо абмяркоўвалі са студэнтамі вось гэты марш, там настроі, якія зараз сярод студэнтаў? Так, абмяркоўвалі гэта все. Як шмат вашых тут? А тут, ну, каля 30, мабыць, чалавек. Я не ведаю дакладна. А выкладчыкі філфаку, ці вы нешта ведаеце наконт іхняга стаўлення? Ёсць некаторыя выкладчыкі, которые з намі, таксама, которые выйшлі, і цяпер з намі ідуць некалькі чалавек. Ёсць некалькі выкладчыкаў тут? Так. Я не ведаю, дзе яны цяпер. Вось, і некаторыя, вось яшчэ падыходзяць студэнты, некаторыя не прыйшлі сёння, не змаглі. Вось. А які ўвогуле настрой вось у студэнцкім асяроддзі сярод вашых аднагрупнікаў, аднакурснікаў? Ну, мабыць, 50 на 50. Некаторыя баяцца, некаторыя вось выйшлі, некаторыя зусім не прымаюць ніякага ўдзелу. Вось. Дзякуй. Я нагадаю, теперь по улице Карла Маркса живая трансляция «Свободы» отбывается разом с колонной студентов от галоўнага корпуса Белорусского державного университета. Рухаемся по этой улице. Пытался я студентов ведаць, куды яны ідуць. Першапачаткова была идея ісці до Министерства адукацыі. Але там, як расказалі вось нам, было шмат супрацоўнікаў міліцыі. І потым МАП да галоўнага корпуса пад'ехаў, і людзі пачалі разыходзіцца, і вось так аказаліся тут. Добрый день. Рада Свобода, живая трансляция. Распавядзіце, якія настроі ў студэнцкім асяроддзі цяпер? Настрои самые ожидающие надежды. Очень, возьму смело сказать, от студенческого сообщества. Все действительно хотят перемен, и в том числе именно среди молодых людей. На самом деле, всякие новости о том, что многие хотят уезжать из страны. Действительно, на самом деле, если у нас будет свобода слова и все остальные конституционные и гражданские ценности, что молодежь захочет оставаться в этой стране, обучаться в этой стране, все у нас будет добро. Ці ведаеце вы, што каля плошчы Перамогі іншыя студэнты, якія рухались таксама сюды, былі разогнаныя? Да. В принципе, нас уже не первый раз разгоняют. Сейчас нас стало больше, так как присоединились потоки из других университетов. И я надеюсь, что теперь мы будем смелее, и уже бояться придется им, и никто убегать не будет. Ці вось раней за публічныя выказванні, за ўдзел адкрыты ў пратэстах у студэнтаў маглі быць праблемы з навучаннем? Ці вы не думаете, что зараз подобное нечто может быть? Я до сих пор не знаю, будут ли у меня проблемы, вот если меня сейчас увидят, потому что я не уверена, что пока вся администрация университетов с нами, возможно, люди боятся, и это можно понять, но я хочу призвать не репрессировать и не применять никакие санкции к студентам, которые просто хотят высказывать свое слово. А вы кажете, администрация с вами, вы это ведаете? Пока не могу сказать и не буду говорить от имени администрации. Мы говорим пока именно от имени самих студентов, студенческого сообщества. Но будем надеяться. Дякую вам. Вось просто по ходу вырашаецца, у які бок ісці студэнтам. Наступны квартал, куды, па Карла Маркса, куды магла трапіць гэта колона, гэта адміністрацыя прэзідэнта, вуліца Карла Маркса, 38,
магчыма, гэта адна з прычын, чаму той бок вырашылі не рухацца. Не ведаю, скажите, вы ведаеце, чаму вы вырашылі вось сюды пайсці? Мы пока не знаем, потому что там были тихари и скорая помощь, возможно, с ОМОНом, поэтому, типа, мы решили передвинуться, но, типа, мы как-то сейчас выясняем путь. Дзякуй. І па вуліцы Леніна, цяпер вось па бульвары, паміж Карл Маркса і праспектам, рухаецца гэтая калона. Яна расцягнутая па вузкай вуліцы, цяжка ацаніць колькасць людзей, але тут, прынамсі, некалькі соцень. Добрый дзень. У нас жывая трансляцыя «Радыё Свабода». Можаце распавесці, чаму вырашылі вось долучиться до сегодняшнего протеста? Мы решили присоединиться к этому протесту, потому что студенты — это наше будущее, это будущее нашей страны. И, конечно, студентам здесь еще жить. И, как уже сказала моя однокурсница, сейчас столько студентов уезжает за границу, так почему бы нам не сделать страну, где студенты захотят остаться? Это главная наша цель. А з якого університету ви? БГУ. Адтуль не ішло колони, ось люди самі добиралися неяк, ці як ви трапились? Це ж інша частка города. Да, мы сначала объединились маленькими группками по 5, по 10 человек. Нас разгоняли трижды. И в конечном итоге мы добрались до 5-го корпуса Белорусского государственного экономического университета, это на вокзале, и там объединились в БГУ. Добре, дякую вам. Вам спасибо большое. Працягваем жывую трансляцыю са студэнцкага пратэсту. Мы пачыналі з плошчы Перамогі, дзе АМАП разбіў калону і затрымаў частку удзельнікаў, якія разбегліся проста па дварах. А вось тут ад галоўнага корпуса БДУ на плошчы Незалежнасці ўжо рухаецца хіба самая вялікая зараз студэнцкая калона па Менску. Добрый дзень. Здравствуйте. Так, скажите, будь ласка, з якого університету і якое у вас меркаванне пра гэты марш, гэту колонну студэнтаў? Мы из Белорусского государственного университета, Белорусского державного университета. Все студенты вышли, знаете, мы вышли за одной целью. У нас несколько целей. Естественно, это перевыборы, то есть честные выборы. Отставка Александра Григорьевича Лукашенко, освобождение всех политзаключенных и чтобы перестали преследовать за политические взгляды. Вот, за это сегодня вышли студенты. Ну, не все студенты, у БДУ около 20 тысяч человек учатся. Ну да, естественно, не все. Кто-то, наверное, побоялся, потому что, опять же, против наших свободных политических взглядов используются репрессии. То есть все боятся, все запуганы действиями 9-10 августа и последующих. Вот буквально сегодня, опять же, нас разгоняли, кого-то вылавливали из толпы. Естественно, люди боятся. Кто-то мог пойти домой, кто-то просто не вышел. Но, как видите, нас собралось, по мне, так очень хорошо, и мы сейчас еще будем собирать людей. Ці вы ведаеце пра нейкі план, вось у залежнасці ад чаго рухаецца гэтая колонна? Слушайте, на самом деле она собралась достаточно стихийно. Мы двигаемся, просто показываем, что мы есть, как видите, как слышите. Студенты с народом, показываем, что мы действительно поддерживаем забастовку 1 сентября. Нам не страшно, лично мне не страшно, допустим, отчисления или какие-то дальнейшие репрессии по поводу моей учебы. Мне важнее ситуация в моей стране. Вот. А мы просто показываем, что мы есть, что студенты тоже с народом. Каждый день выходят и бастуют работники разных предприятий, им не страшно, хотя мне кажется, у них последствия куда более серьезные, нежели для нас. И мы должны показать им нашу солидарность, показать, что мы тоже их поддержим, чтобы не они одни на своих плечах тянули всю страну. Раней, ну, вы кажется, что не боитесь отличения. Что еще раз? Отличения вы не боитесь? На самом деле нет, уже не боюсь. После того, что было, я выходил почти каждый день в своем городе родном Гомеле. И вот уже выхожу в Минске, мне, на самом деле, уже не страшно каких-то последствий. Куда страшнее, чтобы это продолжалось еще 5 лет. А ці вось напярэдадні гэтага маршу былі звароты ад куратараў, ад прадстаўнікоў адміністрацыі, каб студэнты не ўдзельнічалі ў гэтым. Ці былі нейкія такія контакты? Нет, на самом деле нет. Нам ничего не писали, не выходить куда-то. Я думаю, у нас достаточно лояльно относятся к этому в университете.
по крайней мере, никто бы не стал запрещать, да даже если бы запретили, лично я бы вышел. И думаю, большинство из тех, кто вышло сейчас, вышли бы даже если бы им это запретили. Дякую вам. Спасибо большое. Вось зараз ёсць магчымасць пабачыць, колькі насамрэч выйшла студэнтаў. Не такая вялікая гэта калона, ну, думаю, максімум 200-300 чалавек. Тых, хто рухаецца ад галоўнага корпусу Беларускага дзяржаўнага універсітэту. Добрый дзень. Вы са сцягам гістарычнага факультэта БДУ дзяце, вы там навучаецеся? Я выпускница гістарычнага факультэта. Чаму вы вырашылі далучыцца да марша студэнтаў, хоць вы там ужо не навучаецеся? Потому что я хочу, чтобы студенты мали право голосу и мали право вырашаць то, что яны хочуць на факультэце, и администрация не говорила, что им рабіць. Это галоўная мэта. А раней не было такога права у іх, ці зараз такога права у іх няма? Я сустрэлася на гістарычным факультэце таксама з прэсам і разумею, што нават зараз такое зараз ёсць. Таму і вырашыла дапамагчы. Ці ведаеце пра іншых выпускнікоў, якія таксама да сённяшняга гэтага маршу далучаюцца? Так, я ведаю з юрыдычнага факультэту, пару дзяўчынак далучылася, але ж я не паспела пазнаёміцца з усімі. Дякую. Сустрэліся з прэсам з стараны ціхароў на галоўным корпусе БДУ. Ці там былі затрыманні, ці вы бачылі на свае вочы? Нашага, здаецца, нашага прафесара ці некага затрымалі, так. Кагосьці з адміністрацыі? Кагосьці з преподавателяў. Дякую вам. А я цяпер папрашу... Я нагадаю, што калі вы зараз глядзіце нашу жывую трансляцыю, калі ласка, падпішыцеся на YouTube-канал, дзе гэта трансляцыя ідзе, калі гэтага вы яшчэ раней не зрабілі. А таксама на наш Telegram-канал, бо з сайтам апошнія тыдні ёсць праблемы. Яго перыядычна блакуюць, не ва ўсіх ёсць доступ у Беларусі да нашага сайту, таму аператыўныя навіны, самае галоўнае, коротка і вельмі хутка мы паведамляем у тэлеграме Радыё Свабода. А для зручнасці чытання сайту можаце ўсталяваць прыладу RFI-RL ангельскімі літарамі. Яна ёсць і у Apple Store, а таксама у Google Play для андроідаў. Фактычна мы зараз кіруемся да плошчы Перамогі, дзе былі затрыманыя, часткова затрыманыя, прыпыненыя супрацоўнікамі АМАПу студэнты. Напэўна, гэта было каля гадзіны таму, можа, трошкі меней. Паказвалі гэта мы падчас жывой трансляцыі, яны рухаліся да плошчы Незалежнасці, а цяпер вось студэнты, якіх таксама спрабавалі затрымліваць ад плошчы Незалежнасці, рухаюцца па праспекце ўжо ў бок плошчы Перамогі. Добрый дзень. Радыё Свабода, на жывая трансляцыя. Вось зусім недалёка адсюль праходзілі затрыманні студэнтаў. Ці вы не баіцеся, што таксама могуць да гэтай калоны прыехаць міліцыянты і пачнуцца затрыманні? Я сама студентка МГЛУ, мы только оттуда вышли, прошли, слава богу, задержание нам удалось избежать. К тому же у девушек какая-то привилегия, их особо не задерживают. Безусловно, страшно. Не может быть не страшно. Но это того стоит. Нам есть за что бороться, и нам даже есть за что быть задержанными. Точнее, я имею в виду, это того стоит. Ничего противоправного мы не делаем. Мы просто высказываем свою точку зрения, не нарушая при этом никакой из кодексов или конституции.
И поэтому еще раз могу сказать, что любая опасность стоит того, чтобы изменить жизнь к лучшему. Ви з лінгвістичного університету, так? А можете розповісти, як проходила зустріча з Володимиром Макеєм? Ці туди могли трапити усі охвочі, ці про це було відомо загодя? Ну, предварительно это было известно, но все попасть туда, естественно, не могли. Насколько нам известно, это была встреча с сотрудниками и некоторыми студентами, возможно, представителями БРСМ, точно сказать не могу. Остальные же студенты были в процессе учебном. Так сьогодні вже занятки проходять. Да, сегодня занятия проходят, мы побыли на первых 2 парах, а зачем? Решили выйти. Так ви прогулюєте зараз? Я исполняю свой гражданский долг. У сенсі, що занятки проходять у звичайному режимі, просто частка студентів пішли на протест. Да, по собственному желанию. Не совсем. У нас на короткое время перекрыли вход в университет. Вот мои знакомые стояли, сказали, что просто двери закрыли и не пускали людей внутрь, ну, студентов даже. Насколько мне известно, сейчас двери уже открыты, но вот какое-то время назад был закрыт вход в университет. З чим це зв'язано? Неизвестно, то есть двери Сейчас там просто... дежурят сотрудники милиции и ОМОНа, и всех задерживают в университете внутри. Унутрі університету затримання проходять? Нет, задерживают, в смысле, они там стоят, дежурят и не выпускают никого. У сенсі утримлюються внутрі просто. Як не виходили. Вельми цікаво, дякую велике. Ось такое враження, що трошки колона гэта павялічваецца. Цяпер на скрыжаванні з вуліцы Янкі Купалы заходимся. Добрый день. Рада Свобода, живая трансляция. Скажите, ці вы так само маете дачыненне до университета, до навчальных установ? БПИ это когда-то была моя альма-матер. Но 40 лет назад мы не были такими смелыми и честными. Студенты это сейчас самая незащищенная часть нашего общества, поскольку их в любой момент могут отчислить из без всяких на то оснований. Вы знаете, Гитлер в Германии делал все законно. Это сказал Мартин Лютер Кинг. Но люди должны помнить об этом. К сожалению, то, что случилось у нас в нашей стране, то, что сейчас происходит в России, очень попадает под это определение. Я хочу, чтобы мои внуки были свободными и не боялись. Поэтому я тут и всех призываю, неравнодушных, пенсионеров, бывших студентов, поддержать нашу молодежь. Она действительно честная, умная. Я горжусь. Я горжусь. Так ви просто прийшли підтримати студентів сьогодні? Да. Ви не працюєте в університеті? Нет. Я вот увидела трансляцию онлайн, и я считаю, что мы должны все поддержать студентов. Дякую вам. Тепер збольшуємо на вулиці Янкі Купали. Бо гэта такой рух вельмі невызначаны. Студэнты просто гэтым маршам гуляюць па горадзе, па Менску цяпер. Добрый день. Скажите, ласка, з якого університету ви прийшли? Мы с Бугуира, да. Ці ви йшли по проспекті, ці вже навпрост приїхали на площу? Только что подключились. Як обстановка каля Будуіра зараз? А мы там не были, мы сразу сюда приехали. В толпу. І што думаеце вось наконт гэтага марша ўвогуле? Ну, мы поддерживаем, конечно же. Живи Беларусь, да? А які настроі у універсітэце інфарматыкі і радыёэлектронікі? Ну, студенты настроены на то, чтобы двигаться к переменам, подписываем обращение к руководству. Вось каля БНТУ сёння былі затрыманні людзьмі ў цывільным, людзей, якія збіралі петыцыі. Ці не ведаеце, каля Будуіра нешта падобнае было? Ці там нейкая актыўнасць была надзвычайная? Вроде не было ничего такого. У вас спакойна было? Наверное, да. Ну, насколько мы знаем. Добре, дякую. Ну, вось фактычна просто студэнты абышлі квартал, дзе знаходзіцца адміністрацыя прэзідэнта.
па вуліцы Карла Маркса і цяпер рухаюцца ў парк Горкага. Добрый дзень. Скажыце, калі ласка, з якога вы універсітэта? Я из ВГПУ, педагогический. Якія вось акурат каля галоўнага корпуса БДУ знаходзяцца? На плошчы Незалежнасці, які знаходзіцца, да? Да, но я учусь в другом корпусе в институте психологии. Якія настроі у ваших одногруппников, однокурсников цяпер? Ну, сейчас все верят в то, что сможет... неловко. Что мы сможем победить и что власть изменится. Вось педагагічны універсітэт, там рыхтуюць будучых настаўнікаў, выкладчыкаў. А што вы думаеце наконт таго, што менавіта роля школьнай адміністрацыі была вось у правядзенні выбараў гэтых, і пасля незалежныя заральнікі адзначалі, што было шмат парушэнняў з боку акурат школьных адміністрацый, тых самых выкладчыкаў, якія скончылі ваш універсітэт. Да, это ужасно, потому что я знаю, что даже в одной из гимназий, в которой я училась, директор фальсифицировал выборы и помог в этом, и в моей прошлой школе. И я не приходила и не оставляла, например, плакаты, то, что вот я здесь училась, и свои грамоты, но на самом деле это ужасно, потому что я считаю, что учителя, они в первую очередь недовольны нашей системой образования, причем очень многие, практически всех, вот кого спросишь, все говорят то, что их что-либо не устраивает. Однако, возможно, их там запугали, что-то еще есть, там те, кто невиновны. Очень многие, кто видели, как фальсифицируются выборы, они были просто в шоке, потому что их мнение даже не спрашивали, просто решал там сам директор. Ну, это как мне рассказывали. Як ви думаєте, чому відбувається така ситуація з викладчиками, з наставниками, з адміністрацією, менавіта їхній уділ у виборах? То есть, почему именно они участвовали? Чому вони погоджаються на фальсифікації, про які кажуть незалежні незалежники? Я думаю, что они, возможно, не верят в перемены, и они уже привыкли к тому, что, ну, и так, типа, как бы вот нормально, ну, как-то вот нет войны, они уже запуганы на протяжении 26 лет, и они не готовы там к новым переменам и высказывать свое мнение, потому что очень многие годы наши люди пытались выходить, однако их не поддерживали, и некоторые просто сдались. Ну, а сейчас я считаю, что белорусы проснулись, и мы сможем победить. Дякую вам за ваше міркування. Студэнты розных універсітэтаў тут знаходзяцца, не толькі БДУ, адкуль гэтая калона студэнты уйдзе. Вось мы ўжо размаўлялі студэнтамі лінгвістычнага універсітэта, БДУ-іра, і вось цяпер педагагічнага, эканамічнага, некалькі соцень, прынамсі, чалавек. Зараз па парку Горкага можам ззаду паказаць вышыні, наколькі гэта даўгая калона. І гэта асноўная, я так разумею, калона студэнтаў, якія цяпер рухаюцца па Менску. Як распавядалі студэнты, напрыклад, з эканамічнага універсітэта, іх разбівалі, яны спрабавалі ісці арганізавана, але іх разбівалі супрацоўнікі міліцыі іхняй калоны, таму яны ўжо па адным дабіраліся ў цэнтр гораду, дзе ўжо ад БДУ і ішлі па вуліцы Карла Маркса, і цяпер мы ў парку Горкага. Добрый дзень. Не хочуць з намі размаўляць, не ўсе пагаджаюцца даваць каментар адкрыта. Добрый дзень. Скажыце, вы студэнт таксама? Так, я студэнт. А дзе навучаецеся? БГУ. Вось адкуль ідзе гэтая калона, так? Так. Што увогуле думаеце, вось, што некалькі соцень, прынамсі соцень, некалькі, не ведаю, тысячы чалавек сабраліся, ці падобныя пратэсты маглі вы сабе раней уявіць, студэнцкія? Я не ведаю, я только недавно учусь, тому не могу такое казаць. Недавно вучыцеся?
Ви тільки поступили на першому курсі? Ні, я другий курс, але довгий час ніяк не контактував ні з ким. Чому ось ви для себе вирішили, що це важливо прийти на протест? Ну, тому що те, що твориться в нашій країні, це просто ніякий жах. А ще недавно затримали моїх сябров, які вчаться разом, наставників, викладчиків. Ось. Тому це якби акт солідарності з ними. А на якому факультеті ви навчаєтеся? Історично. Історично. Які ось там настрої серед ваших одногрупників, однокурсників? У сенсі настрою. Ну, то бок усі жадають ніяких перемен у лепший бок, звісно ж. І усі так супроть того, що твориться в цій країні. Це от гвалт, жах, побої. Ось супроть цього всього. А адміністрація вашого факультету, ці ведаєте ви про їхню позицію, про їхні настрої? Не ведаю. Тільки що недавно почали вчитися, тому що таких конкретних розмов не було. Тому не ведаю. Можливо, хтось буде з активістів ведати, тому, ну, хто займається на факультеті, у БГУ, можливо, буде ведати. А ви довідалися про цей марш від активістів свого університету, чи яким чином? Ну, це було не як само, що було відомо, що студенти будуть так само супроти того, що забирають їх сябров по навчанню, їх викладчиків наших. Тому, я думаю, це було як-то зрозуміло, було таке віддати коли, а сьогодні перший день, і як це так совпало, що всі прийшли, і тут так все пішло. Дякую. Дякую. Я нагадаю, каб ви підписувалися на наш телеграм Радіо Свобода, бо проблеми з доступом до сайту, які періодично здараються. Менавіта ў тэлеграме з'яўляюцца аператыўныя навіны, вельмі сціслыя, і таксама можаце усталяваць аплікацыю мабільную, яна называецца «Радіо Свобода», вось я ўдакладняю, і ў App Store для iOS, і таксама Google Play для Android. Вось, і калі вы раптам яшчэ не падпісаны на наш YouTube-канал, дзе цяпер глядзіце гэтую трансляцыю, таксама падпішыцеся і будзеце ў курсе усіх апошніх падзей, якія здараюцца ў Беларусі ў гэтыя дні. Калона тым часам дайшла да кола агляду у парку Горкага. Цяпер мы знаходзімся. Вось такі, як змейка, рухаецца гэтая калона. То ад галоўнага корпуса БДУ пачаўся рух ад юрыдычнага факультэта з вуліцы Ленінградскай па Карла Маркса, потым выйшлі на праспект, збочылі па Янкі Купалы, і цяпер вось праз парк да вуліцы Фрунзе ці Першамайскай. Адсюль выйдзем, сотні студэнтаў, становіцца іх болей на нашых вачах, долучаюцца. Некаторыя былі сёння ўжо затрыманыя, арганізаваныя калоны ў раёне плошчы Перамогі былі разбітыя, і таксама вось каля БДУ былі затрыманні. Перыядычна спыняецца колонна, бо она уже растягнулась на некалькі сотень метров. Добрый день. Я вас могу меркаваць, что вы у медычным універсітэце навучаецеся? На філфаку. А вы выбачаеце. На якім факультэце? Філфак. Вось мы яго акурат праходзілі сёння. Як увогуле зараз, які настрой на філфаку? На філфаку, ой, мы не ведаем насамрэч і не ведаем, што зараз адбываецца, куды мы ідзем, але вось. Чаму і дзяцей, не ведаючы куды? У сэнсе, ну вось... Адзінае, што мы можам зрабіць зараз. Да пачатку гэтага навучальнага году ці з вамі кантактавалі адміністрацыя ці куратары наконт магчымых пратэстаў? Са мной менавіта не, але я не ведаю наконт астатніх маіх аднагрупнікаў. Таму вось я кантактавалі... Не, ніхто не кантактаваў. Але сёння мы ведаем дзяўчынку, якая збірала подпісы пад петыцыяй
калі я не памыляюсь, дэкан з нашым замдэканам вызвалі нейкіх супрацоўнікаў Мінвіда МВД, і мы зараз не ведаем, дзе яна, ці ў бяспецы яна. Дзе яна збірала подпісы, дзе вось гэта адбывалася? Дворыку на філфаку. А вы сёння былі там на факультэце? Былі, канешне. Збіраліся там усе разам і рушылі з калонай потым. Як шмат людзей у вашай калоне рушыла? Зусім не шмат, мабыць, чалавек 15-20 вось так. Так, там нейкія крыкі чуваць. Можа, дзякуй вам, можа, трошкі вернемся, паглядзім, чаму спынілася калона. Добрый день. А ведаеце, чаму спынілася калона? Мы ждем другую колонну. Чекаю другую колонну. А, яшчэ адна калона ідзе сюды? З юрфака? Так. А з якога універсітэта і факультэта вы? БГУ гістфак. Чомусь уже 34-й чалавек трапляецца з гістфаку. МГЛУ. Вы сёння ці трапілі на сустрэчу з Владзімірам Макеем? Нет. А як яна ўвогуле была арганізаваная, ведаеце? Нет, не ведаю. Мы не з БРСМ, тому мы не можем такое потрапіць. Чаму абавязковы ўдзел у БРСМе для гэтага, думаеце, быў? Тому що там зустріча з БРСМовців? Тому що небезпечно, у адрозненні від нас. А вы з лінгвістычнага універсітэту не рухаліся ў гэтай калоне праз міліцыю, якая была на праспекце? Не попала туда. Не попала туда. Но мы были рядом. И распростались. А каля самого універсітэта сапраўды дзяжурыла шмат міліцыі? Да, оцепили. Адчэплены менавіта быў універсітэт? ОМОНом и другими ребятами. Ён быў адчэплены, каб людзі не трапілі ці не выйшлі? И то, и то. Не выходили, не входили. И администрация тоже затормозила вход и выход. А як гэта выглядала? Яны там прасілі ці там былі заблокаваны дзверы? И двери закрывали, и говорили с людьми тоже. Дзякуй. Гэта, магчыма, вось другая калона з юрфака, якая... А, сапраўды, вось зараз можам бачыць, як калона, не ведаю, наколькі вялікая, пакуль не бачны яе канец, таксама далучаецца вось да гэтага маршу у парку Горкага. Ну, прынамсі, 1000 чалавек, можа быць, нават болей, цяпер агулам студэнтаў. Добрый день, Рада Свобода. Скажите, откуль ваша колонна сюда шла? Мы с юридического факультета БГУ. Это все юрфак? Нет, тут разные факультеты, разные университеты. И еще некоторые университеты. Да. А вы где збирались и откуль вас шли так организованно? Мы собирались около нашего факультета, но мы потом находились попозже все вместе. У сенсе, што студэнты зараз з іншых долучаліся і да вашай калоны? Да. Вот сейчас мы нашли остальных. Па дарозе сюды ці бачылі супрацоўнікаў міліцыі, якія стаялі? Одну машину міліцыянтаў, таксама было шмат вельмі бусікаў, ціхароў, вось, але аўтазакаў такіх яўных не было, мабыць, толькі адзін. Ну, былі, да, эти бусики. Вось мы бачылі, як калона акурат з БНТУ і Будуіра ішла, і была затрыманая каля плошчы Перамогі. Ці вы ведаеце, ці нехта з БНТУ быў затрыманы сярод вашых аднагрупнікаў, аднакурснікаў? Ведаеце, мы не ведаем дакладна, бо
наш дэкан хацела з намі паразмаўляць, і калі мы сядзелі ў яе кабінеце, мы бачылі, як натоўп людзей бег ад ОМОНа, ад галоўнага цэнтра БДУ, корпусу. Але зараз мы не ведаем, ці ёсць хто-небудзь з нашых знаёмых, хто быў затрыманы. Можа такое, канешне, быць, але менавіта зараз дакладна мы яшчэ не ведаем. Былі затрыманні ўжо ў розных частках горада, студэнтаў, акурат арганізаваных. Ці вам не страшна выходзіць все роўна на гэты пратэст? Канешне, нам страшна, таму што мы бачым, які зараз гвалт адбываецца, але мы разумеем, что коли не мы, то кто? И молчать. Мы понимаем, что молчать это не выход сейчас. Если мы хотим выразить свои требования, то мы должны их показывать и высказывать. Да сённяшняга маршу пратэсту, можна казаць, ці вы ўдзельнічалі ў іншых акцыях пратэсту, у мітынгах? Менавіта я не ўдзельнічала, таму што ў мяне заўсёды чамусь не атрымлівалася, але я была назіральнікам незалежным, і мы нават калі не ўдзельнічаем у мітынгах, мы робім усё магчымае таксама і ў прававым полі, каб зрабіць нешта, што можа паспрыяць на тое, што зараз адбываецца ў нашай краіне. Якія чаканні ад заўтрашняга навучальнага дня? І як увогуле думаеце, ці гэты палітычная актыўнасць яна паўплывае на студэнцкае жыццё і навучанне? Ведаеце, у нас менавіта на ЮФБДУ ёсць група людзей, якая спрабуе і будзе, скажам, утвараць яшчэ большую такую супольнасць, і мы будзем рабіць мерапрыемствы, якія таксама будуць праз, ведаеце, такі навуковы спосаб, мы будзем уплываць на тое, што адбываецца. Ну і, канешне, рабіць усё, што мы можам. Дзякую вам. Цяпер на вуліцу Фрунзе каля следчага камітэта мы знаходзімся, куды выйшла калона студэнцкая, вузкі праход. Вось таму людзі у натоўпе такім невялікім стаяць. Увесь гэты час, апошнія паўгадзіны, напэўна, можа трошкі больш, што мы ведзем стрым ўжо з гэтай калоны, з гэтага маршу праходзіць спакойна, не пад'язджалі ні міліцыянты, ні іншыя сілавікі, і студэнты вось так свабодна ідуць маршам абсалютна рознымі вуліцамі Менску. І вось недавно дзве калоны аб'ядналіся ў парку Горкага. Добрый дзень. Скажыце, з якога універсітэта ці іншай навучальнай установы вы? З БГТУ. Гэта тэхналагічны універсітэт. Тэхналагічны. Ён там акурат недалёка ад БДУ знаходзіцца, так? І вас шмат арганізаваных таксама сёння тут, і шмат вашых аднагрупнікаў, аднакурснікаў? Не шмат нас, но мы думаем, что долучилися люди еще, студенты. Вот идем, много уже и нас. Ці вы сёння ўжо былі ва універсітэце? Были, ушли с пар, бастуем. Ці гэта не нашкодзіць навучанню, ці не можа праз гэта ўзнікнуць праблемы з навучаннем у вас, як вы думаеце? На данный момент пока никто не знает, нет, но вот сейчас узнают, все может быть. А вы до гэтага готовы? Што вы думаеце на гэты конт? Ну, мы думаем, что у нас 5-й курс, нас не отчислят. Надеемся, что не отчислят, вот так вот. А што ввогуле вы думаеце пра гэты пратэст? Тут, я думаю, прынамсі 1000 людзей сабралася. Пра тое, што адбываецца вось гэты пратэст, што вы думаеце? Ці вы разлічвалі, што будзе больш людзей, ці гэта ці пачуюць ваше падрыванне ў Міністэрстве адукацыі, куды не дайшлі сёння студэнты?
Я думаю, что это пока что так, не так уж и много людей, потому что некоторые боятся еще. Вот, думаю, что будет больше. Надеюсь, что дойдет, потому что обычно молодежь не слушают. Но нам в этой стране еще жить, и мы бы хотели, чтобы нас услышали. А які ось у вас особисті потребування і що ви хотіли б виказати своїм уділом у протесті? Мы бы хотели, чтобы отпустили политзаключенных, это очень важно. И новые выборы хотим, потому что это нечестно. Зачем говорить, что у нас демократия, если ее таковой нет? Вот. Ви лічите, що немає демократії в Білорусі? Нет, нету. Я считаю, что нету, потому что это неправильно. Также вот недавно говорили, что мы будем испытывать на себе вакцину от коронавируса российскую. А мы не соглашались, не было ни референдума, ничего. Какая же это демократия? Вот. Добре, дякую вам. Нагадаю, притягується марш студэнцкі. Ён мусіў сёння кіравацца да Міністэрства адукацыі, якое знаходзіцца ў раёне плошчы Незалежнасці, але там з'явіліся каля галоўнага корпуса БДУ, дзе збіралі студэнты, з'явіўся МАП, былі затрыманы некаторыя удзельнікі пратэсту, і цяпер вось так вельмі адвольным маршрутам людзі рухаюцца, студэнты рухаюцца па Менску, і да іх далучаюцца студэнты абсалютна розных універсітэтаў. Мы ўжо прадстаўнікоў асноўных універсітэтаў тут сустрэлі, відаць. Частка, адна з калонаў, напэўна, 100-2 чалавек была разбітая на падыходзе да цэнтра ў раёне плошчы Перамогі. Але людзі разбегліся і зараз вось так уз'ядналіся ўжо у адным маршы, які ідзе па Менску. Цяпер мы знаходзімся ў раёне плошчы Перамогі, да плошчы Змітрака Бядулі выходзім, адкуль недалёка, але пакуль зноў жа незразумела, куды і якім чынам рухаюцца студэнты. Добрый дзень. Так, з вами мы уже размаўлялі, выбачайце. Добрый дзень. Вы не будете, так, не хочете з нами размаўляць таксама? Добрый дзень, ці можна з вами паговорыць, ці вы таксама студэнтка? Не, я не студентка. Распавядзіце, вось, ці вы неяк звязаныя з універсітэтам, ці проста прыйшлі падтрымаць студэнтаў? Студентов. Чаму вырашылі да студэнцкага марша далучыцца? Потому что мы в ВГУ работаем. А вы працуеце ў БДУ? Естественно, не только, но до студентов по этому. Як выкладчыкі ці хто вы там працуеце? Супрацоўнікі. Што? Навуковыя супрацоўнікі. Распавядзіце, калі ласка, які вось настрой сярод навуковага асяроддзя? Боевой настрой. Перемен хочется. Стыдно дальше жить. 20 лет, 26 лет мучились. Сколько можно, в конце концов? Пора менять лысую резину. А вы таксама навуковы супрацоўнік БДУ? Да, мы вместе, да. І вось тут больше студэнтаў, але накуль... День знаний. Молодые более решительные. К сожалению, из моего поколения очень немногие выходят. Я думаю, что это генетическое чувство страха от родителей, от всего. Но они выросли другими, и это здорово. Революцию всегда делают молодые, а нам давно пора ее делать. У вас же, вы працавалі ўсе гэтыя тыдні перад 1 верасня. Працавалі. При любой возможности выходили на улицу. На площадь, к костелу. По воскресеньям это вообще святое. Ці адміністрацыя папярэджвала супрацоўнікаў БДУ, напрыклад, датычна гэтых пратэстаў? Нет.
Это ж выходили одиночки. Это не было организовано особенно. А сёння ці таксама арганізаваны, ці зноў жа вы проста выйшлі вось удваіх? Двоих. Просто не выдержали. Чаго не вытрымалі? Сидеть на работе, когда тут вот такое. Як вы думаеце, вось сёння марш студэнцкі, вельмі вялікая палітычная актыўнасць, ці гэта неяк паўплывае на навучальны працэс, на тое, што будзе адбывацца ва універсітэтах у бліжэйшыя дні, тыдні? Но это не может не повлиять. Я не знаю, к чему они придут, будут они бастовать, не будут. Вот. Но я знаю одно, как раньше уже нельзя, а все остальное как получится. Ці бачылі вы на свае вочы затрыманні каля БДУ? Нет, мы нет. Мы вышли позже немножко, не видели. Але ну, вось сёння ў некалькіх частках горада затрымалі студэнтаў, як вы да гэтага ставіцеся? Что от подлых людей ожидать? После Окрестина, Освенцима, я ничему не удивляюсь. Я там была, навещала друга, у которого там был сын. Это концлагерь. Это страшно. Такое впечатление, что страна поменялась за 2 дня. Фашисты откуда-то взялись. Вот против фашизма и вышли. Чаму вы называеце гэта фашызмам? Пытать людей, загонять в камеру 4 на 5 метров по 40 человек, давать раз в день воду в такую жару, это что? Это демократия? Или, может, вы найдете другой термин, я не могу. Дзякую вам за меркаванне. Нагадаю, большасць удзельнікаў гэта марш студэнты, але зараз мы размаўлялі з навуковымі супрацоўнікамі БДУ, правильно? Беларускага дзяржаўнага універсітэта, якія вырашылі далучыцца да студэнцкага маршу, які цяпер ужо у бок праспекту Незалежнасці рухаецца. Нашмат больш і шматлюдны ад моманту, калі мы яго сустрэлі у раёне вуліцы Карла Маркса. Добрый дзень. Скажыце, ці вы таксама студэнт? Так, студэнт. Дзе навучаецеся? БДУ юрыдычны факультэт. Юрыдычны факультэт БДУ-іра? БДУ. Ці вы ад пачатку таксама далучыліся да гэтага маршу? Мы далучыліся недзе о 12 гадзіне, потым уже аб'ядналіся з іншымі студэнтамі, з іншымі групамі студэнтаў. Вось. Ну, ўжо зараз ідзем да МДЛУ. Ці вы сачылі за навінамі і бачылі выказванне міністра ўнутраных спраў пра дзеянне судоў і законнасць, што законнасць гэта умоўна? Ось, насамрэч, на жаль, не бачу, неяк быў заняты. Ну, такое нельга казаць такому высокому чыноўніку. Вось. А ўвогуле, вось вы як студэнт юрфака, з пункту гледжання юрыдычнага і таго, як праходзяць суды, як адбываецца затрыманне людзей, з пункту гледжання юрыдычнага. Все, што гэта недапушчальна. Калі мы кажам пра верхавенства права, пра законнасць, яно не выконваецца, ну, такое нельга трываць. Таму людзі выходзяць, у тым ліку студэнты юрфака і іншых факультэтаў. Вось. Ці вось са сваімі аднакурснікамі, аднагрупнікамі, я не ведаю, калегамі, студэнтамі, таксама ёсць выкладчыкі нашы. Іх не шмат, але яны ёсць. Выкладчыкі да гэтага марша далучыліся? Што? Выкладчыкі сёння тут таксама ідуць? Так, некаторыя ідуць з намі зараз. А які увогуле вось на юрфаку цяпер настрой? Скажам так, людзі не падтрымліваюць усю гэту сітуацыю, але яны пакуль баяцца выходзіць на вуліцы, паказваць сваё меркаванне. Таму, скажам так, трохі пасіўна ўсё гэта адбываецца на нашым факультэце. А вы чаму не баіцеся? Ну, калі я тут, я не баюся. А ці вы самі, ці нехта з вашых знаёмых сутыкнуліся з гвалтам, які апошнія тыдні ў Беларусі быў? Сам асабіста я не стыкнуўся, але так, шэраг маіх знаёмых, яны былі затрыманыя, іх знаёмыя былі блізкія затрыманы таксама. Ці яны пацярпелі? Што? Ці яны пацярпелі? А што вы маеце на ўвазе? Фізічна нейкія ў іх былі пашкоджанні?
Наконт гэтага не ведаю, але калі не фізічна пашкоджанне, то маральны ціск, псіхалагічныя траўмы, пашкоджанне дакладна атрымалі. Дякую, дякую вам. Калі вы недавно долучилися, я нагадаю, жива трансляція Ради Свободи проходить з марша студентів, які сьогодні збиралися йти до Міністерства едукації, але вимушені були змінити накерунок праз затримання, які були каля БДУ, які були каля лінгвістичного університету. І ось тепер гэта колона, 1000 людей мінімум тут ёсць, накіроўваецца да праспекту Незалежнасці. Добрый день. Радыё Свабода, скажите, з якой навучальнай установы вы далучыліся да гэтага пратэсту? Ну, секрет. Не хочу, каб мяне отличили. Понимаете? Разумеете? Я буду размаўляць по-руску, потому что я на белорусской мове не вельмі добра размаўляю, тому буду по-руску. Я студент, да, я пришел поддержать, так сказать, своих коллег, своих собратьев. Вот. Потому что весь этот беспредел, который творится в стране, он откровенно уже задолбал. Особенно вот после выборов, после 9 числа, когда милиция, она поступала как... Не как милиция, а как бандиты, когда они просто подъезжали на неопознанных гражданских машинах. А что там наверное? Сказали то, что там бусик, поэтому в колонии предложили всем в цепки идти. Там каля проспекта Незалежности? Да, там парень какой-то шел оттуда и сказал то, что там какой-то бусик стоит, поэтому я просто заранее предупреждаю, что все в цепки шли и не боялись. Як вы, ці вы готовы до того, что могут быть перешкоды, могут быть затрымання гэтай колонны? Я не боюсь, просто я в основном боюсь за родственников всех этих студентов, и тем более мои родственники боятся то, что нас хватит, но на самом деле ничего страшного, я думаю, с нами не будет. Просто максимум нам дадут штраф, и все. Но этого не стоит нам бояться. А вы так само студент? Да. Где навчаетеся? БГТУ на IT учусь. Што ўвогуле вось у вашым універсітэце думаюць пра пратэсты? Вось як думаеце, у бліжэйшыя дні што можа адбывацца ва універсітэтах і ў вашым у прыватнасці? Ну, на самом деле, сложно спрогнозировать и вообще думать, что как и будет. Ну, втихую, конечно, большинство, подавляющее большинство против вот этого всего насилия. Все прекрасно знают то, что выборы на самом деле были сфальсифицированы, но просто... Власть пытается нас всех перепугать, то, что пытается нас напугать дубинками, но я думаю, потихоньку люди перестанут бояться этого. Дякую. Може, паспрабуем падысці туды бліжэй да галавы колоны, дзе, усяк некаторыя, як казаў адзін чалавек, стаяць мікрааўтобусы з сілавікамі. Вось прыпынілася цяпер. Не прыпыніліся. Працягваецца рух. Пакуль усё спакойна. Вось я бачу, як цяпер колона збочвае на праспект Незалежнасці і працягвае ісці па тратуары. Цяпер мы выйшлі ўжо на праспект Незалежнасці. Колона відавочна вырастае падчас свайго руху па горадзе. Былі мы у парку Горкага разам са студэнтамі, якія сёння выйшлі на пратэст. Добрый день. Радыё Свабода. Скажите, калі ласка, з якога універсітэта вы ідзеце? Ми з МДЛУ, з Ін'яза.
Ось, ці ви були в університеті раніцей? Так, мы вышли на вулицу, але прийшов ОМОН і усіх загнав у університет. Нам удалось вийти, і ось ми здесь. Ми пішли до метро, і тому нас не затримали у університеті. Ва університеті ці каля університету? Ва університет. А були затримані унутрі університету? Внутрі не було. Не ведаємо. А як ви думаєте, чому АМАП оточив університет? На мою думку, гэта адміністрація університету визвала МАП. Так само утром, раніцей у нас був Макей. Тому, на мою думку, наш університет, він как бы був, ну, у центрі усіх подій. Ці ви трапили на зустрічу з міністром заміжних справ? Ні, наколькі я ведаю, там була тільки адміністрація і, мабуть, БРСМ. Як ви думаєте, чому туди не запросили просто студентів? Ну, гэта відавочна, тому що пішли би питання до Макея, незручные питання, тому нас і не запросили. Що ви думаєте, ці можуть ось протести, і сьогоднішній студентський протест, і ввогуле інші протести у Білорусі повпливати на те, як буде проходити навчання ввогуле у ближайший час? Ну, пакуль што невядома, колькі выкладчыкаў нас падтрымліваюць. Ці є такі ввогуле? Ёсць. Так. Наша выкладчыца по італьянскай мове зараз здесь і здесь. Цікаво. Яна сказала, что не будет читать лекции, и она будет ходить на работу, але лекции читать она не будет. Так, тут і знову нейка замінка. Дякую вам. Пакуль тут ми сустрэлі толькі двух навуковых супрацоўнікаў з універсітэта. І толькі іншыя студэнты расказвалі, што ёсць тут супрацоўнікі, навуковыя і выкладчыкі, якія далучыліся да студэнцкага маршу. Вось стоячы тут не бачны нават хвост студэнцкі. Добрый день. Вось вы з нямецкім сцягам ідзеце і з надпісам по-нямецку. Можете распавесці, што на вашым плакаце? Я не штурмовик, я просто хочу учиться. Про якіх штурмовиков? 2 недели назад на митинге в воскресенье Лукашенко очень некрасиво выразился о том, что мы штурмом хотели взять резиденцию. Когда подошло много мирных граждан, они были без оружия, они просто хотели поговорить, и это был плевок во всех, поэтому я хожу с таким плакатом, чтобы показать, что я не штурмовик, и не нужно так высказываться, как и, в принципе, многие здесь. А вы... Немецким флагом я учусь на немецкой филологии в БГУ, поэтому я представляю, скажем так, свою группу. Вот, тут тоже есть мои одногруппницы, и почему бы нет, показать людям, что мы со всеми. Вот. Увогуле, ці былі вы сёння раніцай на филфаку? Что еще раз? На филфаку раніцай сёння былі? Конечно, мы встретились там все на факультете и оттуда двинулись, ну, присоединились ко всем. Вось глядзіце, зараз тут ёсць, выглядае, што мікрааўтобусы з сілавікамі, ці вы не боитеся прыпыненняў, затрыманняў? Ну, я готова к тому, что, в принципе, все может случиться, все что угодно, но все равно это не повод, чтобы не идти со всеми. Дякую вам.
Студенти студенты першых шэрагаў узяліся ў шчэпку і цяпер будзе праходзіць каля мікрааўтобусаў без нумароў, якія тут стаяць. Бачите, што там сядзяць людзі ў цывільным, у масках. Але пакуль мы не бачылі вось па шляху гэтай калоны не бачылі затрыманняў і ввогуле не бачылі, каб міліцыянты падыходзілі, прасілі разысціся. Студенты, вось, бачыце, бяруцца ў такія шчэпкі. Пакуль усё праходзіць абсалютна спакойна тут. Мы нарэшце маем магчымасць пабачыць усю гэтую калону, якая проста неверагодна вырасла вось ад таго, як яна пачала рухацца ад юрфаку. Вось быў плакат «Ни глаголов, ни тире, автозаки во дворе». Бачыце, што з чырвона-белымі сцягамі шмат людзей ідзе. І людзі скандуюць, што яны гуляюць. Яшчэ не ўсе студэнты прыйшлі, але асноўная частка калоны прайшла каля гэтых мікрааўтобусаў, якія таксама вось цяпер працягваюць, рухаюцца ўздоўж гэтай калоны. Фактычна дзяжураць падчас гэтага маршу на праспекце Незалежнасці. Я нагадаю, калі вы недавно долучилися, подписывайтесь на наш YouTube-канал, где вы теперь эту трансляцию глядите, и Telegram-канал «Радио Свобода», где все оперативные новины мы подаем. У нас пагаршаецца якасць сігналу просто ў гэтыя хвіліны, але мы пакуль працягваем нашу жывую трансляцыю са студэнцкага маршу, які мусіў ісці ў бок цэнтру да Міністэрства адукацыі, але цяпер па праспекце Незалежнасці рухаецца ў бок уручча на выезд з горада. Вось я бачу міліцыянта з гукаўузмацняльнікам. Тут на плошчы Клуба Коласа, куди ми дійшли. І нічого каже, але не чувати його. Я сказав, що
Ось міліціян з гукав з Месельнику каже про те, що... Добрий день. Можно вас на секундочку? Мы пресса. Я не слышу ничего. Пресса. Да, я понимаю. Радіо Свобода. Я понимаю. Так. Можно вас... Так, будь ласка. Можно снять, ну, чтобы неудобно. Ні. А, хорошо. А вы давно его получали? Написано на колі. 1 Да. 6 20 да? Так, всі оно недавнє. Это вы Антон, а по отчеству? Анатолійович. Да, вы. Міністерство заміжних справ. Корреспондента у оператора будет такая же, да? Можно Можете? посмотреть, да? Ну, можете перевірити його документи так само. Тепер продивляюсь наші документи. Дякую вам. Перевірили у нас документи, акредитацію, посвідчення міліціанту. Все добре. Притягуємо живу трансляцію з протесту студентів у Мінську. Ось, як стало відомо, під час затримання каля Білоруського державного університету був затриманий доцент БДУ. Про це повідомила наша Ніва. І так само нам некоторые студенты, які там знаходяться в час, сказали, що під час затримання були затримані хтось із викладчиків цієї адміністрації, які прийшли на сьогоднішній марш студентів. Цяпер каля ЦУМу знаходимося у Мінську. Колона періодично припиняється на скрижуваннях. Ось я бачу знову з гуком з Месельником іде міліціянт, який каже про те, що діяння студентів незаконні, і він просить усіх розійстися. Але люди ось так щільно стоять у сцепці, такими шерегами не взялися і протягують свій рух по проспекті. Добрий день. Можна? Так, ви не хочете? Добре, ви не хочете говорити? Добрий день. Скажіть, будь ласка, ось чому люди ось так за руки взялися і такими шерегами йдуть? Потому что там проехали бусы без номеров, и тому ось, потому что, ну не может, потому что спужались, и мы ось идем так. А я иду с краю, мне вельми страшно. Але йдете? Але иду, конечно. Ви з якого університету і де долучилися до цього маршу? Ой, долучилася каля свого факультету. Якого? Філологічного. Коли по Карла Маркса проходила колона? Так. Як увогуле настрой на філфаку? Вас, може, некалькі людей сустракали? Ну, я думала, буде більше людей на самій справі, але ну, достатково було людей з нашого факультету. Настрой не ведаю, насамрэч. Але вже бачилися з одногрупниками, однокурсниками. Сьогодні ж перший день. Так. Бачилася, але не з усіми, тому що некоторі не змогли приїхати з інших городів. І тому не ведаю, як у цілому настрой, але ось мої сябровки тут со мною. Як ви думаєте, як може це повпливати на марші студентів, сьогоднішній марш, протести на дальніше навчання, те, що буде відбуватися на факультетах? Я не ведаю. Ну, усіх яны не одлічаться. Коли одлічаць, хто застанецца у іх на факультетах? Ніхто? Не ведаю. Спадзяюся, все будзе добра. А чому, ось які у вас потребування, ось чому ви вирішили прийти на цей протест? Потребування, як ва ўсіх. Мы написали на сваім факультэце спіс патрабаванняў, і сёння яго падпісвалі, але я не паспела падпісаць, таму што вельмі позна прыйшла. Але спадзяюся, што можа яшчэ будзе такая магчымасць. А так як ва ўсіх гэта якія? Новыя выбары. Ну, так як пералік галасоў ўжо немагчымы, таму новыя выбары. Вызвалення ўсіх палітзняволеных, ну і так далей.
Дякую вам. Вось мы уже доходим до БНТУ, дзе сёння затрымлівалі, бачылі відэа, як затрымлівалі адну са студэнтак, якая збірала подпісы пад петыцыяй з патрабаваннямі да Мінадукацыі. Вось, і адсюль ішла невялікая калона, якая потым была разбіта на плошчы на плошчы Перамогі, выбачайце. А мікрааўтобусы вось з людзьмі ў цывільных у масках едуць увесь час побач з гэтай калонай студэнтаў. Я думаю, тут прынамсі ўжо пару тысяч чалавек сабралася. Хаця на пачатку гадзіну таму тут было пару соцень, калі толькі гэта калона стартавала ад юрыдычнага факультэту БДУ і далей па вуліцы Карла Маркса. Добрый день. Радио Свобода у нас. Что вы думаете наконт увогуле сённяшняга маршу? Ці вы чакалі, што можа столькі студэнтаў выйсці? Я считаю, что данный марш мы проводим для того, чтобы показать, что мы тоже недовольны действующей властью и хотим перемен. Что мы солидарны с теми, кто действительно кормит нашу страну, с рабочими, шахтерами, всеми. Так что показать, что нас много, и мы не боимся. А з якого університету ви? БГУ. А факультет? Хімфак. Хімічний? Да. Ці ви вже поспіли трапити в університет, побачити зі своїми одногрупниками, які у їх думки, меркаванні на гэты конт? Ну, сегодня первый день учебы, буквально мы собрались, не успели даже увидеться. Ну, от химфака идет буквально человек 50 наших, так что многие согласны с этим, что надо что-то менять, и мы пытаемся показать наше недовольство. Вось что думаете наконт того, что супроводжае зараз колонну вось гэтым микроавтобусом? Я думаю, что это способ нас запугать. Мне кажется, что 30 человек не смогут разогнать несколько сотен. Но в любом случае страшно, сами понимаете. Не хотелось бы оказаться на Володарке. Ці не трапили самі вось за апошнія тыдні на затрыманні? Я слышал историю от друзей, что, ну, знакомых моих друзей, которых хватали, которые были. Видел много фотографий на Тутбае и везде. Это кошмар, это... Жаль, что ему исполнилось 66 лет, и смертная казнь только до 65. Ну, гэта ваше меркаванне. Дзякую за размову з намі. Вось мы цяпер праходзім злева БНТУ, адна застаецца, а далей Акадэмія мастацтва знаходзіцца, студэнты якой усталі у ланцуг уздоўж праспекту, вось як стала вядома. А вось пару тысячаў студэнтаў працягваюць шлях па праспекце Незалежнасці. Пакуль вось з гэтай калонай асноўнай, самай вялікай, усё спакойна было. Міліцыя падыходзіла, гукаўзмацняльнік прасілі развесціся і нагадвалі пра тое, што гэта незаконны збор і што студэнты могуць быць прыцягнуты да адказнасці, але пакуль марш працягваецца. Вы зараз скандуюць «Усіх не адлічаць». Вы бачылі аўтазак, зараз у нашым кадры праехаў.
і аўтобус з сілавікамі. Спрабую разглядзець, дзе прыпыніўся. Студэнты гуртуюцца. Пасля таго, як прыехаў тазак, вось яны прыпыніліся і бачым, як яны разварочваюцца. І цяпер выглядае, што яны вырашылі рухацца ў іншы бок. Наперад па ходу руху вось гэтай калоны праехаў тазак аўтобус, і выглядае, што цяпер студэнты вырашылі пайсці ў адваротны бок, і сапраўды частка калоны ідзе цяпер назад. Добрый дзень. Скажите, вы таксама частка гэтага маршу, а вы працуеце в універсітэце? Я работаю в университете, я преподаватель. Вельмі мало тут выкладчыкаў. Скажите, чаму вы решили вы долучиться, и ці вам не было страшно выходить открыто так на протест? У меня нет занятий сегодня, да, то есть у меня в этом плане абсолютно чистая совесть, да. Мне не так страшно, мне больше за них страшно, если честно. Ну, это дети. То есть я удивляюсь, почему все-таки администрация такую позицию занимает. Мне кажется, они грудью за них должны стоять. А в якім універсітэце вы працуеце? В педагогическом. А якую позицию займае администрация? Я не про наш университет. Это то, что я видела сегодня, когда вот шла колонна сначала в сторону Минобразования, да, их остановили, там чуть-чуть полупили. Часть сбежала к Иньязу. Вот я была возле Иньяза, они стояли под запертыми дверьми, небольшая группка. Когда ОМОН приехал, двери все-таки открыли, вот они оказались в вестибюле. Я пошла там искать администрацию, чтобы какое-то решение приняли. Вам интересно это? Вот. Поймала там какого-то декана за рукав, в актовый зал не пустили, но позиция в целом такая, а что? А что вы нам тут устроили? Ну вот так вот. Як увогуле у асяроддзі выкладчыкаў вось які цяпер настроі? Вы знаете, я не вижу какой-то такой движухи. Но я знаю, что люди порядочные. Люди оказывают помощь, какую могут. Ну, про какой-то стачком в педагогическом университете я не слышала. Вот, ну, люди порядочные, но я бы не решилась сама призывать студентов к чему-то. То есть, наша администрация говорит, не призывайте студентов ни к чему, я бы сама не стала. Но если они пойдут, я буду с ними. Дякую. А зараз ми бачимо, як з боку БНТУ ідзе колона студентів, яка, відаць, паспрабуе долучитися до вось гэтых студентів, де ми тепер знаходимося. Напевно, праз подземний переход, але там доволі шмат людей. Сапраўды шмат людзей рухаецца. У тым баку знаходзіцца шмат універсітэтаў, і Беларускі нацыянальны тэхнічны, і Акадэмія мастацтваў. Вось мы амаль дайшлі да БДУІРа. Бачыць на ўласныя вочы гэтую калону.
Не могу сказаць, адкуль яна ідзе, але паўтаруся, некалькі вялікіх універсітэтаў знаходзяцца ў той частцы гораду, адкуль і маглі прыйсці гэтыя студэнты. І відаць, вось зараз у адным кірунку па абодвух баках праспекту рухаюцца студэнты. Відаць, паспрабуюць гэтыя калоны аб'яднацца. Сапраўды становіцца вельмі ўжо масавым гэтая калона і гэты студэнцкі пратэст. Рух ягоны не скаардынаваны, вось людзі ўвесь час збольшваюць, змяняюць накірунак. Добрый день. Радыё Свабода. Скажите, вы таксама студэнты? Да. З якога універсітэта? БГУ. Скажите, ці вы сёння ведалі пра то, як будзе рухацца калона, куды, вось гэты рух увогуле, чым ён чымсьці і кімсьці скаардынаваны? Ну, мы спочатку хотели до Минобру идти. Подписали обращение, требования и все такое, но нас туда не пустили, там отцепление было. Короче, пошли по городу. Сейчас соединяемся с этой колонной, куда дальше, я не знаю, если честно. Які у вас увогуле ўражанні ад гэтага маршу? Ну, по крайней мере, нас больше, чем было в начале. Уже радует. А вы от галоўнага корпуса ідзеце? Ну, почти, да. Оттуда, с химфака. А на якім факультэце вы навучаецеся? Хімічны. Што на хімічным? Ну, вы сёння ці былі ва універсітэце, якія там настроі на вашым факультэце? Студэнцкія? Ну, хтось і пайшоў на пары, хтось і пайшоў сюды, но, напэўна, нават не палова. Менш. Як думаеце, во што гэта ўвогуле можа выліцца далей, падобныя пратэсты студэнтаў? Фиг его знает. Так же, как и все остальные протесты. Количество людей не очистят, наверное. А вам бы чаго хацелася дамагчыся у сваім ВНУ на сваім факультэце? Дзякую. Цяпер аб'ядноўваюцца, бачыце на нашых кадрах, скандуюць студэнты. На праспекце Незалежнасці мы стаім на скрыжаванні з вуліцай Дарашевіча, дзе вось яшчэ частка студэнтаў з супрацьлеглага боку праспекту, дачакаўшыся зялёнага святла на светлафоры, збіраюцца сюды перайсці.
Саша. Добрий день. Скажіть, ви ось з того боку проспекту йдете, так? А з якого університету? Академия искусств. Розповідіть, що там відбувалося і наскільки шмат студентів ваших прийшло? Я никого своих не увидела, поэтому, мне кажется, людей очень много, все на позитиве. Ці каля вас дежурила міліція, каля вашого університету? Я выпускница, я там не учусь, я ничего не видела, все было мирно, гладко. А чому ви, як випускниця, вилучилися до студентського маршу долучитися? А что, это моя гражданская позиция. Я поддержала свой институт. Ці ведаєте когось з адміністрації, наколькі викладчики підтримують ось цей студентський рух? Я никого не встретила, я же вам сказала. Я подошла и присоединилась к своим студентам. А у часи, коли ви вчилися, ці подобні протести відбувалися студентські? Нет, я закончила 10 лет назад. Ввогуле ніяких протестів не було ваш час? Нет. Як ви думаєте, чому раніше подобного не було, а зараз ось шматтисячна вже такий надовг йде по проспекті? Наверное, всем нужны перемены к лучшему. Видите? Дякую вам. Цяпер уже у адваротным кірунку рухаецца колона студэнтаў, якія выйшлі на пратэст. Пачыналася ўсё з невялікай групы каля галоўнага корпуса БДУ больш за гадзіну таму, а вось зараз некалькі з калонаў з розных універсітэтаў, з розных частак горада уз'ядналіся ў адну вялікую і рухаюцца па праспекце. Супрацоўнікі міліцыі нагадвалі тут неаднаразова, каб людзі разыходзіліся, бо гэта незаконнае масавае мерапрыемства, як яны казалі, але пакуль праходзіць усё спакойна. Добрый день. Скажите, калі ласка, вы з якога універсітэта ідзеце, як даўно ўвогуле з гэтай колоннай? Ну, с часа, то есть мы собрались около Академии искусств и пошли, потом присоединились к другим протестующим. То бок вось акурат вы па тым баку вуліцы ішлі, так? Да. І вы у Академіі мастацтва навучаецеся? Да, я с Академии. Вучыцеся яшчэ? Ну, пока. Чаму пакуль? Меня задерживали, так что я не уверена в том, что все будет благополучно. Раней, лета, а при якіх абставінах гэта было і што адбылося? Ну, меня задерживали в Драгичине, то есть я поехала к мужу, и там мы вышли, ну, нас было очень мало в Драгичине, нас было человек 18, а ОМОНа 30. Ну, то есть там не было шансов, когда ОМОН начал бить ребят, девочки остановились, мы начали кричать, что вы делаете, и нас тоже забрали. Як надоўга затрымались? Вас судили? Да, судили. Через сутки нас судили, и мне и девочкам, которые со мной были, дали 20 базовых, а мужчин посадили на 10 суток. При том, что когда ОМОН говорил «уходите», мы начали уходить, но нас все равно побили и задержали. Пасля таго, як вы уже былі затрыманы, ці вам не страшна сёння ізноў выходзіць на пратэст? Вообще не страшно. Не, ну там очень плохо, там неприятно находиться, но, знаете, я не хочу заключать контрактов со своей совестью. И я должна быть тут, и я никого не боюсь. А сярод ваших одногруппников, однокурсников Академии мастацтва, якія ввогуле зараз настрои? Все мои знакомые, все против нынешней власти. Все. У меня нет знакомых, которые бы были за. И те, которые даже раньше считали иначе, после всех этих ужасных, жестоких задержаний, после этих поступков, которые, не поддаются никаким оправданиям, все с нами. Як вы бы хотели, каб вось на гэты марш студэнцкі адміністрацыя вашага універсітэта адрэагавала?
я очень рассчитываю на то, что университет меня защитит и будет на моей стороне, потому что в каком-то смысле мне страшно потерять. Я 4 года училась в академии, и я не хочу оттуда, ну, чтобы меня исключили, поэтому я рассчитываю на поддержку. Ці ви думаєте, що на сапраўды ось така підтримка може бути? Да, надежда есть. Ведаеце пра настрой сярод выкладчыкаў? Ну, я думаю, что некоторые боятся, но так как у нас учеба начинается с октября, я узнаю только через месяц, какие настрои. Но я видела некоторых своих преподавателей, и я очень рада была здесь их видеть. Дякую вам вялікі. Вось ізноў нагадваюць пра тое, што гэта незаконнае масавае мерапрыемства. Па беларускім заканадаўстве трэба падаваць заяўку на любую масавую акцыю. Але вось тут некалькі тысяч чалавек рухаюцца цяпер па праспекце. Добрый дзень. Скажите, вы ідзіце просто тут каля крамы ці таксама у пратэсце? Ну, я долучыўся до пратэсту. Ці вы неяк звязаны з адукацыяй, ці... Нет, я актер, режиссер. И так как собирались у Академии актеры, режиссеры, вот, студенты Академии искусств, и вот многие мы знакомые мои по театрам, я тоже присоединяюсь. Што вы думаеце ўвогуле наконт таго, што студэнты аб'ядналіся і выйшлі сёння даволі масава на пратэст? Ну, студенты всегда были подвижной такой частью общества. Вот, и многие революции там делались руками студентов. Поэтому, конечно, власть боится и будут сейчас прессовать по-всякому, увольнять, там, стращать и преподавателей, и студентов. Ну, надо держаться вместе. У ваши часы, калі вы навучаліся, ці падобныя пратэсты здараліся? Ну, я учился еще при Советском Союзе, там как бы было сложнее с этим, да. Вот. И вообще как-то с протестами массовыми, как вы понимаете. Вот. Ну, сейчас хорошо, что все-таки что-то меняется в жизни. Ну, вось сёння студэнты абсолютно розных вину долучилися. Вось як вы думаете? По-моему, тут несколько вузов соединились. Вось яка, як думаете, менавіта Академія мастацтва? Вы там вучыліся, так? Я учился в университете культуры. Институт культуры тогда назывался еще. Там сёння акурат мусіў праходзіць, я не ведаю, ці прайшоў пратэст супраць звальнення рэктара. Я в курсе, да. Что вось вы на гэты конт думаете? Ну, я говорю, что это вот приемы власти такие, то есть, чтобы поставить каких-то там жестких исполнителей своих решений, чтобы вот пугать увольнениями, да, увольнять. А какие у них еще ресурсы есть, да? І як вы думаеце, ці вось гэтыя пратэсты і каля універсітэта культуры і вось гэты марш студэнцкі, ці гэта можа паплываць на меркаванне адміністрацыі, на меркаванне Міністэрства адукацыі? Ну, все властные структуры, все министерства, они, понятно, они здесь берут под козырек, исполняют приказы, да, то есть, вот, а наше дело народа, как бы говорить нет, да. Дякую вам. Працягваем мы жывую трансляцыю са студэнцкага маршу. Цяпер супраць руху ідзе вялікая калона па праспекце Незалежнасці. Перыядычна вось так яна прыпыняецца. Прыпыняецца, змяняецца яе рух, накірунак, даволі так хаатычна студэнты ходзяць і далучаюцца да іх студэнты іншых ВНУ. Таксама вось недавно з БНТУ і Акадэміі мастацтваў
Ось зараз кондують щодень. Добрый день. Я не ведаю, вы можете говорить зараз? Могу, так. Скажите, что за стужка у вас и что она означает? Яна означає те, що нас достало, що нас постійно підманюють, що нас називають малолетками, хоча це не так, ми молоде покоління, яке буде тут будувати свою кар'єру, яке буде народжати тут дітей і виховувати наступне покоління. І ми хочемо показати, що нас шмат, і нам не подобається те, що відбувається зараз в нашій країні. А з якого університету ви? Я випускниця Академії мистецтв, а зараз актриса. Тому ось так. Треба підтримати. Чому ви вирішили студентів підтримати? Тому що я сама не так давно скончила університет, і для мене це все ще близько. І це мої рідні люди, мої наставники, мої знайомі. А наставники так само тут, на протесті? Так, Ви бачили? частка є. Як ви думаєте, чому наставники ось не побоялися і так само виходять на протести, хоча раніше це неможливо було уявити? Мне подается, что их душить эта система. У них зв'язані руки і зв'язані рти, як у мене зараз. І вони не можуть казати, робити те, що вони лічать потрібним. І виховувати нас справді щирими, свободними людьми. Дякую вам. Добрый день. Ось вы подъехали только что на машине? Нас остановили в тот момент, когда мы ехали с папой. Вы ехали со стягом, вас припонили? С стягом, да, нас остановили, и папу сейчас оштрафуют за наклейки, вот, которые на нашей машине. Вот так вот, нашли за что. Мы ездили по дороге, мы ездили поддерживать рабочих МЗТ, МТЗ. Что вы хотели, да? Мы хотели поддержать колонну, ехали к вам вот с флагом, и ГАИ были здесь, они нас увидели, сразу же остановили, ну и нашли до чего докопаться. И вот сейчас папе выписывают штраф. Что вы думаете про ваше припинение и штрафование? Я у них спросила, если бы я с флагом не ехала, вы бы нас остановили? Ну и он сказал, промолчал. Если бы не ехала с флагом, я сомневаюсь, что нас бы кто-нибудь останавливал. Что вы думаете про вот эту колонну студентов, яка рухается? Ой, вы что, я очень рада, я горжусь нашими студентами. Мы поехали сначала поддерживать заводчан, нас там разогнали, мы узнали, что здесь колонна студентов идем, мы будем сейчас поддерживать наших студентов. В них тоже сила. Дякую вам.
Уже больш за 2 гадзіны працягваюцца маршы ў розных частках горада студэнцкія. Спачатку яны былі невялікія каля саміх універсітэтаў, але потым аб'ядналіся вось у такую калону, якая цяпер у розных накірунках проста перасоўваецца па праспекце незалежнасці ў Менску. Вы доведаліся, што зараз... Написал друг, что ОМОН на площади Победы ждет. Вось зараз сказалі, што на плошчы Перамогі стаяць супрацоўнікі АМАПу. Акурат у тым накірунку цяпер рухаюцца студэнты. Вось скінулі кветкі, і людзі з вокнаў падтрымліваюць студэнтаў-пратэстоўцаў. Вось тут я паведамлю падчас нашага стрыму тэрміновую навіну. Стала вядома, чаму не ўпусцілі мітрапаліта Кандрусевіча у Беларусь. Паводле Александра Лукашэнкі ён ездзіў у Варшаву і, цытата, атрымаў там пэўныя задачы. І таму зараз ён у агульных спісах Расіі і Беларусі, якім забаронены ўезд у дзве краіны. І гэта нягледзячы на тое, што Кандрусевіч грамадзянін Беларусі, яго беларускі пашпарт. Збочыла, вось бачыце цяпер па вуліцы Казлова ідзе калона. У гэты бок яна пайшла не па праспекце незалежнасці. Там нам сказалі, што стаялі супрацоўнікі АМАПу. У нас пагаршаецца сігнал для нашай трансляцыі, але пакуль будзем прыцягваць, пакуль ёсць магчымасць далей праводзіць стрым. Добрый дзень. Скажите, вы таксама студэнт? Да, студент БГУПК. Фізічнай культуры? Так, да, именно так. Распавядзіце, дзе вы далучыліся да гэтай калоны і якія сярод студэнтаў вашага універсітэта зараз настрой? Ці шмат вас прыйшло сюды сёння?
Нет, конкретно из Быговка немного людей. Буквально я один, еще один человек. Ну, доучился я, с вокзала иду, вот, сюда. А там некая колонна была? Мне было несколько человек с БГУ знакомые. А что с вашей рукой? Нет, руку просто так сломал. Вось у нядзелю на гэтым марше была асобная колонна спартоўцаў. Вось што думаеце наконт рэакцыі прафесійных спартоўцаў на палітычныя падзеі ў Беларусі? Ой, не знаю, не могу дать комментарий по этому поводу. Што частка людзей адкрыта выказваецца з крытыкай, вось, а некаторыя спартоўцы падтрымліваюць дзеянні ўладаў і міліцыі. В целом наши спортсмены уже находятся на обеспечении государства. Им, страшно, конечно, высказывать свое мнение в целом. А як думаеце, ці нешта будзе вось пасля гэтага пратэсту ў вашым універсітэце фізічнай культуры? Ці гэта нешта паўплывае? Не знаю. Скорее всего, нет, ни на что это не повлияло. Чему? В целом люди не настроены на перемены. Потому что, я же говорю, большая часть на обеспечении государства находится, и им просто это невыгодно. Добре, дякую. Тут ось проходить. Есть пэўныя тэхнічныя зараз складанасці, але спрабую працягваць гэтую трансляцыю. Я тады проста буду распавядаць, што адбываецца. Цяпер калона, якая ішла па праспекце, збочыла на вуліцу Козлова і пераходзіць каля плошчы Змітрака Бядулі, дарогу па пешаходнай пераходзе. Пакуль тут усё абсалютна спакойна. Плошча Перамогі, дзе, як распавядалі вось нам людзі, стаялі ўжо супрацоўнікі АМАПу, у той бок студэнты не пайшлі. Вось, і відаць, што проста ідуць у кірунках, якія бяспечныя, і каб пазбегнуць сустрэчаў з сілавікамі і магчымых затрыманняў. Падтрымліваюць увесь час аўтамабілісты, вось гудзяць яны у клаксоны, і не ведаю зараз, ці бачна, але выйшлі на балкон аднаго з дамоў, дзе мы цяпер на вуліцы Козлова знаходзімся. Выйшлі людзі з плакатам «Мастацтва супраць фашызма» там напісана. Вось, і ім у адказ вось так крычаць з падзякай студэнты на гэтым маршы. А может быть дрэнна? А может быть дрэнна нешта з вами? Чамусьці? Не, за мной все добре. Скажите, откуль вы идете? Мы на своей земле. Факультета міжнародних відносин. БДУ. Так. Бугуїр і МГЛУ. Які ўвогуле адчуванні ад гэтага маршу? Мне здаецца, што гэта вельмі прыгожа, калі столькі нават студэнтаў ідуць да свабоды, да шчасця, каб бацькам лягчэй жылося, каб нашым не толькі татам і мамам, таксама бабулям і дзядулям,
каб все было добре, і я не ведаю, неяк потрібно уже 21 год. Пробачте, коли ласка. Уже 20... Такое международное место Беларуси. А ми навіть вчора гутарили з нашою навчителькою, а яна говорила, що все буде вельми... Пробачте, сказка, можно на русском продолжить, чтобы не... Она говорила, что все будет очень интересно развиваться. Единственное, непонятно, зачем была создана партия «Вместе». Единственное, мы коллегиально объяснили, что это единственный вариант из легальных оставшихся как-то настроить диалог с властью. И в дальнейшем понимаем, что наш президент Светлана Тихановская за границей пытается сделать что-то для страны на мировой арене, чтобы показать всему миру, что белорусам требуется помощь. И не то чтобы не от России, нам хочется, чтобы все было мирно. Мы максимально мирный протест. Вот у нас УНТшники стоят, да? Вот, казалось бы, ваши коллеги тоже к нам присоединяются. Где? Вот. С флагом Великобритании. Если не ошибаюсь, это один из ведущих ОНТ, нет? Так, это Подар-Дудинский. Подар-Дудинский. Так. Вот. Поэтому я думаю, что все будет хорошо, и спасибо вам огромное за работу. Искренне, можно руку пожать? Спасибо. Дякую. Есть действующий президент. Просто мы так думаем, она сейчас в выездной поездке в Литву. Мы ее очень сильно ждем, а один немолодой человек... Так вам. Мы теперь идем по... Это улица... От площади Дмитрака Бядулі у бок вулиці Платонова. Это все еще район площади Перамоги, куди збочила колона. Тут так само у колоні, де былы вітоўца АНТ Дзяніс Дудзінскі. Може зараз паспрабуем да яго падысці. Туда приезжал министр иностранных дел Макей, по-моему, он тоже выпускник Иньяза. Как всегда, вода, 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 ничего конкретного. Я хотел приехать возмутиться лично Владимиру Макею, не успел.